munyine luwung jangi. Misi lantas meremon tuh. Lek-lek nama Godohemon. Premon tawa. Wah, dunian Godohemon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Le yo itu. Premon aja nih Premon. Oh, jang orang Godohemon tadi. Bisa menggendingan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mama apa tuh? Ayo. Mama apa? Sila matamus. Bin, Jago ngetunu. Bontotnya karbet deh. Yo berat uyak entut kan itu. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar tak bisa muntu kan mekejang sombong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Ajo ya lo. Irago sing bisa menggending ha. Men sing tanya belajar menggending. Yani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek ke Irago. Yani lawan nak lo. Ayo lo. lawan lo. Lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak megending kan muka jano. Balik uyak koren lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok, Engger. yen tiang ti orang sing bisa menggending tiang sing sebat sing mok. Man, Nak mula saja tiang sing bisa menggending. Nah, Mok terus pemekah Ini terus ninya. terang. apa mau pemekas? Mau sing Nah. bisa. Nah, mok lawan. Mok. Megarang nah. Nah, mok ada Nah. ngendengin mok. Enak. Rarahang rendang angin wano. Cerita di negari celeng alasan. Basah gede kulit dalam mau tujuh. Ranas tapak remuk jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi, Ken. nyanan duka celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas palungan sah. Gaya. Malu metani tuan dia ni metakon bin bidan celeng alasannya teke. Sen macet di jalan. Bedo kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Tiga gendeng acan sing. Rarahang rendang angin cari. Belitan di negari lindung uyahe. Langit angin pasang langkong pasang nyandong. Nabok barang ini bawa cara lelawa. Tadu ji. Cara apa? Cara lindung uyahen lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindunge. Kengken kasus mana? Amongken cenek bolong urah ke lindunge. Selindung man murah ke. Nia. Nyak goreng isen sebelum ceko. Goreng sudah cukup. Renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak kengken sejati ini kena lo menyamang jadi ngajak mau ah. Kong, tadi man menjadi nganteng ngajak lamuan di dodonan. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh, mok. Andeng-andeng malu mok. Mantun atu mana merosak. Deraos nak itu malu gugun tiang pemekas tejani mok. Kengken, Saling man menjanji nganteng. Tepuk tumen anak ini mok. Anike jangan den. Nih ilok sumur kegelang lah. Ben mane? Oh, mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacung mata. Cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan ciboner. Bos gelang ilo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene, memene mau beri rencana nih. Cien meme nih. Meniki. Timpalnya murid TK nih. Si unyil ada nih. Wih wayah kot-kot murid TK ya. ih, wayah kot-kot. Murid TK, si Unyil, pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah? Siap. Kedatangan kepatan wakil. Hai, Kengken. Pura-pura lu
kenal sama gua. Isi kenal jak tuh. Hah? Isi kenal jak tuh. Ajak nak tu. Oh. Di tu. Di tu je. Di ubong. Wah. Jangan kenal jangan kenal. Kasih nama. Wah. Li. Anak atau tona. Hah? Anak subuh selesai ajak canggu. Salah kita. Sang bubung ajak pici-pici. Aku seng. Itu di hotel Batu Garu. Oh. Prinsip dia. Kan. Ini kan kalau mau jalan kalau main. Tinggal main ya. Ih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya petang dia. Mana? Lampu mati. Hah? Begitu jelek tiang di mobil. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo, Ayo kita. supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang, Nyuangnya. pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linong. Jangan senyak masuk mang aja linong. Abah, udah kan nasi kain lah. Senyak yo. Kengken lo. Makin ni. Kados dan kemana yuk tiang dukitnya. Doning dan rumah su di tiang nonin pacang menjanji nganten kan wenda. Oh, kini bajang-bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken subayan ada selemang. Roh di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling mau Jangan kan wenda di tiang menjanji sapu nikah kan wenda. Si hajomnya. Lar, jangan jauh lima aja. Bos. Aduh mau aku tiang ini. Jauh lima aja lah. Bos. Saya nggak tahu lima, saya jauh lima aja. Betul lima. Ada emas. Lanjut jauh lah, lanjut jauh lima aja. Mungkin tiang mau. Nah, kengken juga ada mimi. Nualangin kayu lah. Kadang kamu supaya jani ke ngalai lo. Kengken mami. Mimi milu cara nak cari ke. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ini Lo puspo pianak di tiang. lo puspo. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspo nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo, ini. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo ke semua. Sing lo kesumo. Wah ini ilahi wal. Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya cang. Kasih manduan kan boleh. Nih, nak kengken sudah ada kerawit nih. Wah, kerawit nih, ane ngurak-ngurak songjet, mereka kerawit ada nih. Kawit nih. Nak kengken kawit nih, Mi. Yuk dene sane angkan di tiang piana. Boyo pianak di tiang antuk ngorokan. Sing piana nyindo. Wanda semeton Cokori Dewo saking puri sigar pedong. Oh, semeton tuh. Tuh, men dadi batuk ini. Ida bumantene mas semetonan kemar. Oh, kemar aja nih. Boleh saya raus. Bener batuk. Dah salah kamar. Punika mawinan kan keni antuk Cokori Dewo ngene. Muana batuk sat. Nak bener kemar. Iman lo semua jauh. Puron yuk diri tiang unasang ring Cokori Dewo. Menawi teh Cokori Dewo kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam geladi itu di sigar dong. Nang atau ni aja nih, pang iaji sangat senang nih. Iaji lah. Ingin mang dekeni antuk di tiang kalan ngelinge warang. Nak iaji main. Mumpung Cokori Dewo lewat. Benar. Jai. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kembar Ji. Kembar. Niki ada nih kok jak. Ini kok kegelan jangan mau nih. Mungkin Sing pedas pun dewo nyingakin. pato kok Banji pato.
Nih meme. Sujatri nak engken. Nung lasul matur sisep yang rasul tua agung. Yuk kene putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk tiang nak kejang. Punika temawinane mangkin. Puron yukti di tiang unasang reng Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedonen titiang penyeroan duene sane kamar. Yuk kene pengabeh linggih duene teh. Dane Gusti Patih Agung wentan iri kereng puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacang angen napir. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu utamanya ya tuh tanggal 8 sida mesikan jagat sigar petung kelawan naga gomah itu udah tujuan kayu 8 tawang ini Yen cutat asa punika kumanti patut yen kemana antut titiang becek pisan mangda nentan saking riyen memesah kuren Cokori Dewa kelawan puri sigar petung sampun kewanten embangken mau balik pisan wicarane mau balik bicaranya ri sampune wenten iri kereng puri sigar petung rada gomong Sujati nekeke doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung nentan wenten matur ing linggih Cokori Dewa Saya aja neratornya. Yang sing jahat san rumah agung tuh. Ben kena adeng-adeng malu Dewa Ngeros adeng-adeng nih napi malih calon matuan Cokori Dewa. Iya Haji. Ida nake lingser ni makin mengkena reng kerangkeng kan. Kurang aja ya. ayo Sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walota ke dingin nae. Basang tidak dipanas, ngasih bang dingin, otak aja bang dingin, asal di kulkas. nah celapang kulkas alah batu tadi balas Ne makin sabun niki ratu dua agung liksir. ken Titiang maksud serareng Cokori Dewa ne mangken. Sabun api dia kayan Cokori Dewa. Ne mangken yang mana pijang ireng darmone jajarang rien. Yang kemana hantu pijang iwang pemargi ne sabun itu. Kehon pisan dado serap dua. Tapi yang mungkin jipang payu itu yang ngandeng aja. Neng doi Dewa sang sayang Haji jengah mas kayo haji ini sangkana pelaksanaan Paman Agung apa beli lantas haji Dewa ini beli haji ini mengenah di kerangkit di kuda nyari kayo haji ini Tapi mungkin nah yang tadi dia haji jadi kayak Dewa di Dewa ngelunganin kewalan doi Dewa mau pusat Agung mau kejani kengken di tiang. nah yang tadi di dia haji di Dewa pasti dia ngelong ke Prabon Prabu ini lo sebelum berangkat ke muka anu Aduh, sedot aja. Melong ke Prabon tingginya bangsa. Nyaru nyamar kamu. Melong Prabune. Napi malih sampun wenten semeton duwene pacang iringan pemargi. Nah pemekas idewo tadi. Inggih sampun. Adi dia beli penjalan. Cek keren gitu. Beli nasi nawang purin idewo ne. Adi ngetang beli kamu. Kad itu di purin idewo. Idewo dibencinya beli ngerajing. Adop takon di Indonesia. Idewo merasa semeton. Utawi kegelan. Timpal ni rumah kat. Pangidang melanin idewo. Tuh kalau beli. Lihat. Sedang becik kepisang. Reng puri sigar pedung ne mangkin wenten detagon yang kantun bing sikit yang saking puri surya wangu. Ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabel inggih titiang Gusti Ngurah sapunika. Gusti Ngurah. Mireng mereka haji melingeh. Otaknya kok separuh di sini. Gawat, cek matur. Uniki senada ji. Kekeni. Haji budal kena kegombang. Kairing ban penyeruan duene titiang sarang jadi mereka ke Sigar Petung. Nah yang coba kita jangkau ke wilayah Dewa kelawan hari di Dewa nih. Haji lah karudah. Ini kan margi Dewa.
kan gong sing ngerti. Sing tawang sak gas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal Tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Medem Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Dia camat sing ngawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat dan jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Ini enaknya dari bapak. Meme tong korake mau kacau mata. Celano. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Keken tuh. Keken. Jupiter. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan dia meledak wok banyar nak eh. Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Nih madan talpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijoci megai ini rak. Dong sing ning urdo nih. Sing. Jangan taruh ten urdo. Anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok? Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu-haluan tadi camat. Kadung SK nih Dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkar camate medasi SD, Hah? mapan camate konen tamat SD. Neng SK blok kan kecil. Gunane Tamiu beliu rauh teko pedoi cai ngunuk kang to kae ne. aku dong unang, Long tali. aku dong beli nasi. Ya kadang 5 tali. Nyekal bang nahar benduang tali ungkus. Pipis tagi sedang nasi eh. Oh gitu. Oh dum jadwo. Oh, beres. Hai. Yuk. Agong jai. Sing jama kelo nyancai lakar ningkangin purin wakini. Mapan ratu ni disigar patong nanung lah kepatotan. Ne mulo patot ngisi gumine sing jadalan papodan waktu. Kewala antos na. Kengken po wala suwakan kapen papodan cai ni. Satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suko. Antos na. Ada bencong lep. Di ngawang-ngawang sanjero ni. Tiangnya namuanis. Ane muani jegek. Tiang muani sekan jero. Abene kembung. Ngawang-ngawang colek konen kenal sebabane nyolek. Tu besar tangkahne. Lian saput tiang madugdog, Rago manunangan. tiang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mah balik jero. Iya melena aja kalungan Dharma menang, Adharma kalah. Contohnya
Mayodanawa sing percaya kening Ida Sang Hyang Widiwasa mati sing ada keturunane. Gitu. Dini Patih Agung ne Momo dadi raja, Sang Prabu di kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bintlun nu ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngomaling ngaturin Ida pang merayon atuan. Dong oto ilah-ilahnya. Oh sing ade orta. Mati masang. Mati. Yen ada nok takon Kang Wang gigis-gigis sang urip. Padoh ada. Baik kupuri. Yang kupuri. Saking pundi, Mas? Aku saking Banyuwangi. Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku. Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Wis siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro krap kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewekku. Oh. Panitia sekaligus satgas. Tadi beling. Ing beling puni. Kengken. Amil anggur. Apa Madam Keto? Amil di luar kandungan. Undangan kayak Iya udah ambilnya. Gelang ngoyong nah cuma yang ngoyong cuma sing tawang di margone apa ada gitu. Oh pengangge ngatrang ayam pengawang masih ini kengkeng muat beli nih Beli melalui ke beleng ide kopi lah nih begitu supaya ngelene seduh mune ada no gelas yang udah ngapa aret kain arit kenapa nih sing nawang cerurit apa Madan Keto sing nawang cerurit sing cerorot yang ketolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale tongos. Dan itulah. Panitia camat aduh udah kene mau kok bancamade di sangkal mau camate sing kain majemuh oh sing kain majemus di mani gede pandasnya deng-deng ibune pang sing mau nah terima kasih tawang camat apa ada camat calon mam
gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasut karya kar suntik kaji parmalin. Ida dani menahan sami. Iring ra genai suang-suang duaning murdaning jagat pacang medal. Ainge Ratu Agung durus medal punik gunakan wini pacanya siang sami. Nak kencen kena camat ni. Gelah penekan siangon Ciraja keturunan ngurus jelma gelem. Boyo asa punika Ratu Agung banyak gelam presiden tangkil nyak siang karyan duwine duaning nembe wenten karya. Bang sengenggalan kesemu yuk. Inggih, makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa aja? Apa buin proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing neken. Ha. Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. Acak. Jag benyah latik bener-bener camat ini. Pulpen raja ni nih. Nggih. Pik ujang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang nawa. Ini tapi Mawen metakon kaping raja nih. Raja nih anyar nih. Nak ngudian dini mah ada rame-rame. nah pimentan sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau nih. Gelas ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya abis saya ke ratu. Ini merasakan gobo bagus pokin lah. Woi, jak peserangkap si kayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasakan gobo ne bagus, bawakin nido. Cijak naduane bagus rasang ciban sini. Yang sing bagus. Yang orang si bagus, cara drem misi uli kotor kene. Juga. Nah, jangan bagus. Nah, di kenah kan. Mesti je kono. Juga. Tu maru sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin si menekan limo. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah marpangin. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut bisa ring jagate. Wih, raja dan wenten saman pada buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudian nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak ke meliang-liang. Inggih. Makejang sem gede. Bisul. Ajak ke mekendeng jadi amangan anginum. Pangtan ngerasanya madan suka. Tahu tak? Keciran duake, keciran duake, abang tusing tadi masuk. Keciran duake.
camat don. Saya di camat. Lar. Ada ciglam jang. Lar. Do rumah camat ke emang bangko. Bekas ada panane. Udiang jani yuk. Oke, panakne. Do anaknya lepas. Jadi panakne. Ciceng jago. Ngawet jani sun si dari rajana. Jadi pengangan sampi tukang aret cina rata. Segawan cikong. Tawang cik lah. Gelak gustinnya. Ulit na kukumangin lah. Ongkon dadi tanam lek-lek ni sukumi. Nyen cingorin. Dong sangkan kene. Tekatine pastido bakal ngelok oke. Yang mula cai progriro. Lo serap tiket kena caine. Sing cingorang. Tawang wakil cai. Ngeluh nesti naranjana. Aji ukik laksanaan cai ini. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungul. Tadi pite bener lautang. Wakil sing mengkirek jani. Li, sampona ngake bos ring ciceng ipun diago. Pemekasan makan wentan bantan ring puri sampona piando. Dua sing winayo. Piana ci anten ci ngajak yadi dini. Jani cutet kene. Banten ci deglah. Gelah kalau kami ngajak yadi. Adeng lah. Ne putrene si gantung. Karena di. Mau sen wakil.